Evar baş temaşavanın heja, khairatın ekranın çarpel medya programa futbol şirove. Ve hafta disa ame be şirove kare me heja kek Ali Fikri şıkra. Bu yerin spore yen cihane o yen Kürdistan'ı şirove bikin. Berivi ez xwazim xêrxatin ekê kek Ali bikim. Kek Ali xêratî. Navxêre de bê kekê mêdî tijî bi xêratî, dembaş û qewet beştir e. Kek Ali wek min got em vê heftê dîsa bûyerên sporê yên vê heftê şîrove bikin. Li Kurdistanê hîn lîg dest pê nekiriye tîmên bajarên Kurdan yên wek Amedspor û Diyarbekirspor û Vanspor êdin. Li Swêd a Dalkurdê didome lê îro edvim îro. Berî di roja Dalkurd têkçûnekî mezin xwar. Bawerim belkî şansê wî jî hinek kêm bû ji bo şampiyonetiyê. Em ê vêya gavkirtinê li serê bi awayekî fireh bipeyvin. Her wiha îro jî xeberekî ji Dalkurdê hat ku rahênerê xwe yên nû ku tenê derketibû 5 maça berawî dane. Ew jî em ê daxuyaniya wan jî bixwînin ka ji bo çi ev çê bibû. Ez ê ji te bipirsim. Wekî din em ê hinek jî li ser lîgên qerase, pênc lîgên qereseyê Ewropa jî her çiqa destpêkê jî analîzekî wiha kirin Kurd bikin. Baş e vê heftê wek min got em ji Dalkurdê dest bin deriyek em dest pê bikin tişkî ku tu bêjî heye yanî di sporê de bala te kişand ve vê heftê tu bikî. No, tiştek ez ê bêjim tune ez girêdayê rojava me me. Erê êde baş. Wek min got dîsa em ê wek hergav bi divê naberê de temaşevanên me heger pirsê wan hebin ji kek Elî Fikrî şık ji me bipirsin em ê bersiva wan jî bidin. Wek min got wek hergav em ji Dalkurdê dest pê dikin. Bi rastî Dalkurd beriya di roja derket maçekê ku yanî gelek mühim bû. Bi lîderê grup lîga xwe derket hemberî wî Broma Poykar û 3-0 têk çû. Her çi qas encam nexweş bû jî lê Dalkurd bi rastî lîstikek pir xweş lîst. Yani sedemê wî çi bû çima têk çû em ê ez ê niha ji te bipirsim. Bi vê jî ji mir wer hat ku êdî 12 maç mane şansê Dalkurdê jî gelek kêm bê ji bo şampiyonatiyê. Li ber wî jî hefteya pêşe me maçekî mühim heye. Berek em dest bi wir bikin tu bi kurtasî em tî çi bêjî ji bo vê maçê çima wisa bû yani. Yani ji bo vê maçê ji devê min ve tene têgehek derkeve ew jî heyfa Dalkurdê. Bi rastî Dalkurd vê maçê de têkçûyînê heq nekiribû. Ji serî heya bînî yani ji deqa pêşî heya dawiya maçê inisiyatîf di destê Dalkurdê bû. Dalkurd ji Bromka xweştir Broma Poykar. Broma Poykar xweştir dilîst û jêv bi lîstikeke fawrî yani lîst di nava vê lîstikê de sê xeletî çêbû. Di xeletî kolektîv bûn. Ew jî ji kornerê top hat di ber xwe de nedan. Ji xwe yani zafiyeteke topê hewayê ê Dalkurdê ji berê ve hebû. Kifşek û ev berdewam bûye. û Golasiya ji xwe yani em bêjin çi quretiya Umît Aras bû. Yani karbû wê topê bide qaleciyê xwe, qalevanê xwe neda û raqîb ew top ji pîvîstan rabû golavê dir. Yani vêga lîstik pêvajoyeke di vê pêvajoyê de ê ku desthilatdar bû, ê ku heqê vê lîstikê de da Dalkurd bû. Golavê din jî kêlîne û rastî jî yani carna Suud, carna jî xeletî li hev tê û dibin. Yani ev di hefteyê ku ez ji lîstika Dalkurdê bi rastî jî razî me ku vê lîstikê bidomînin erê nikarin bibin yekane, bibin şampiyon
لێ ئەس دوێ باوەرێ دەمە وێ ببن دویەم وێ کاربن خۆ بگیهینە پلۆفا لێستێک vê hêviyê dide min rastî ji vê hinîkê masiyê vê lêstikê hene weke ku ji berê ve ji zanî bütün mudayim li bergiriya dal Kurdê rexne dikir giranin yani hem giranin hem hedê xwe jî nizanin dê xeletiya Umît Aras da ev hebû yani tu çima ji xwe dilpêşiya pêşbazê xwe yî raqîbê xwe yî top ji pêşiya we ye tu pêşî digîjî topê karî bê tik bidî qelevanê xwe ji bavê jî tacê radibê pêquretiyê dikî ew werin ji te bistînin û golê bavê jî dide yani futbol tiştekî wiha ye tûj ye yani qetî ye kesî ne de wana pêk neyînî yani çap kî wiha bibe yani yani te got Dalkurd du hefteyê pir xweş dilîst lê mixabin îro daxuyînek hat ku rahênerê xwe bera rahênerê xwe nû da yani tesîra vî rahênerê hebû li ser lîstika Dalkurdê yani bira kes mij xelet fêm neke yani evde hefteyê gava ku xweş dilîze li gorî hefteyê bûrî li gorî sala bûriyê dibêjin yani bar jî bi lîstikeke wiha nedît temaşe nekiribû îsal jî sezona pêşî de jî min tiştekî wiha nedî evde hefteyê ku Dalkurd weke tîm bi hev re dilêze yani dizane ku wê çi bike erê carna ser dikeve carna ser nakeve ev futbol yani tê tiştê ku ji te tê xwestin dwana dikî cana ev encam dide cana encam nade divê maça dawî de encam neda têk çû lê gava ku meriv li vê lêstikê dinere hinga qewrandina rahîner weke neheqiyeke mezin tê xuya kirin çünkü tê ku vê lêstikê bi Dalkurd ve dide lîstin yani em ê ana wiya bipeyvin mesela çima ev kirine ji bela ku wan jî daxuyînê de ku mesela ne spor e ne çewtiyên sporê ne meselên şexsî ne û tiştê din dixwazî berî em derbasî wir bin kek Elî ez bi xwe nêrînê xwe bêjim ku yani em li tabloya puanê jî mêzekin navbera Broma Poykar û Dalkurdê de 15 puan maye yani 15 puan heye û li ser de jî 12 maç mane yani pir zehmet e ku Broma Poykar 5 maça wenda bike maqî wê 7 maça jî qezenç bike yani biraya min ez dikarim ji îro de bêjim ku lîderê şampiyonê vê lîgê êdî Broma Poykar e yani lê divir de şansê herî mezin ku Dalkurd karibe derkeve Super Etan ji bo play-offê têkpişandine ew jî maçekî pir mihîm heftiya pêşiya me li Upsalayê li saha xwe wê bi sandwî kenê ku niha di rêza duya din de ye bi wan re bilîze yani li gor qenaeta te jî dibe Dalkurd êdî konsantreyê play-offê bibe an bi wan raqîba re pirtir tê bikoşe tu çi dibêjî yani elbet yani dibe riya aqil yeke tu jî rast dibêjî êdî şampiyonatî yani ihtimaleke pir dûr e ama bêje tune ye ku qeza û belake pir mezin neyê serê Broma Poykar ev iş qediya weket dibêjî ez jî dibêjim şampiyona vê lîgê Broma Poykar e lê Suuda Dalkurd û êdinê heye ew jî bi şertê ku vê lîstika xweşik karibe bidomîne ne vegere lîstika berê ku bêdenge bê ya weke serxweş e yani ya futbol hevkariyeke insan di nava hevkariyê de ne azad e insan sînorkirî ye nexasî futbolîst jî di nava hevkariyekê de ne û divê ku meriv rêzdar be ji hevalê xwe re ji lîstikvanê xwe re lê tirabî tenê bi serê xwe weke çawa gola dawî Umît Aras bi keyfî tiştekî bikî
Yani henga taba keda yazda kesi berhava dişe. Evet. Le Yani fikrimin netine yani edibim evrahiner bu eko velistki yani patenta velistki xodiye velistki evrahiner bu vavi kavran. Rahiner azubuk alişe بود beş. Başa dixwazî yani heftaya pêşeme wek me got wê bi sandwîkên re pêncê me heye bilîze li Upsalayê. Yani dibe çi bike neke vê maçê qezenç bike 3 puan bigire û nabera xwe û sandwîkên bihêle maçekê yani 3 puana yani. Were. Yani VPV derfet fırsatın dal kurt tine dal kurt Tune idi rast. leku tekneçe mala xojil dervaji peşpazê xwe rakibê xwe têk bibe. Ere ev maça dawî ev baş. Baş em werin rahêner bi rastî dawiya Hezîranê hatibû ser wezîfa nû yekê ji Nîjerya bû nedihat naskirin birakî wî meşhûr bû wer dihat naskirin lê gotin wî anî ne ji Belçîka anî bûn li wir futbolê lîstibû li wir rahênertî kiribû. Wek te got bi rastî Dalkurt di van 5 maçên dawî de dedî me tu her tim dibêjî ku ji bo meriv rahênerekî û futbolê analîz bike û şansê wanek bike 6 maçên wan meriv bingeh digire û werek dike. Di 5 maça de xwe îspat kiribû yani Dalkurt xweş dilîst her çi qas nabera wî û lîder puan zêde bû jî lê îro bi awakî sürprîz daxuyaniyekî Dalkurtê da gotin me wezîfa wî ji destî wî girtiye wî qewirandine. Kek Elî nizam daxuyaniyekî balkêş bû yani berpirsê Dalkurtê Alan Can Doğan bi navê xwe ber daxuyaniyekî daye û dibe sedemê ku me wî qewirandiye ne spor e heleqedira wî bi sporê nime mesele ew ke dibe mesela adaptasyona ye û çand û havirdora ku Dalkurt heye dijwarî çêbûne. Loma jî em neçarin ku kulûbê biparêzin lîstikmanê xwe biparêzin. Yani destpêkire min zêde ji vî daxuyaniyê zêde fehm nekir. Nizanim berguhê te tişkî pê heskeyî ne heskeyî kare çi be yani ev rahêner di jiyana xwe ya rojana de ne li gor hereketên sporîstî de diçe çi ye mesele kare çi be yani. Yani ku meriv li vê metna daxuyaniyê dinere helbet hinek encam dertên ku kakil ne sportîf be ihtilaf ji kar û barê sporê yani weke kêrhatî ya jî xwedî ehîl û zanebûn nezanebûn derhekî futbolê ku ihtilaf ji vir nebe de dûre çi dimîne dibe hinek meselê şexsî û ehlakî ya camêr dize ya erefxure serxweş e doxîn sist e ya jî yekî cira wî nexweş e şerrûd e falan lê dibe ku jiyana wî yê rojane ne ewke yani ne li gor kulûbekî meriv bêje. Ya helbet lê divir te tiştekî hê girîngtir heye madem ki ji alî çand û nirx û nizam çi ev kulûb hewqa hesas e di bijartina wî de beriya kontratê jî diviya ku wî bipirsiyana ev kê ye yani ev nayê bajar ev tê tîma Dalkurt jî xwedî prensîbe xwedî efendime xwe bêjim nirx e ka em vî yani tu dibêjî Dalkurt beryakî wî bîne înformasyon zêde bi dest nexistine ku ev yekî çawa ye yani. Kekemê vêga ku tu daxuyaniyekê belavkî û tu dibêjî ev meseleke çandî ye hinga ti tîmeke ku rûmetekî mezin ji didî çandê rast e rûmetekî mezin bidî çandê divê ku hemû emelê te vê rûmetê biparêzin divê beriya ku tu kontratê îmza bikî jî til van binerî til vir binerî ka ev kêrî te tê ne kêrî te tê
أبيت بشمرينه يا نشمرينه يعني مالك هوقا قيمة شاندا فتى شو يكي دز يكي عراق خور يك دوخين سيست يكي نظام شو يكي نضرب كير يا شروط تشاوا بكي راهي نريك يعني دفرده تشتكي كو هفناكري هي لو ما از دبم يعني الصدي بينج ده راسته ليه الصدي بينج صدي حفتي حشتيجي بيشتيك تيكچونا بروماك كورنا بروما چبونا بيج بروما بويكر بروما بويكر لاوين بروما محلا بروما هو لاوين بروما بيشتي تيكچونا لاوين بروما از باورم جدرك في التليفون هات يكيكو بر عاجز بي يكيكو فوتبول فاهم ناكي يعني ويكيش فوتبول فاهم بك وحقي في جامري بدانا في جامري راستيجي فوتبولك خوشك افرين يعني فوتبولك وتيري داكرتك ما نشمرينا اريم زانن تماما توبك ديزه ليه وكا هركسي هنكس تنيل انجام عنيرن تكبر اوف تماما بروخوشي تك شو او تماما خرابه يعني دنافرا اري وناده تني او سقور انجام هنل يكي وها كفشكو خودي اركشي خودي دسلات دارجي وي تلفون كريه قلت يعني نكو از بتشتكي تزانم ادبيجم استخمين دكم بلاكو اف رفلكسا ريفبريا كردايا جي تركايا جي فعاجز دبي فيا بكير ناي وي بقورنن وهاتي جامعاتي قوراندن ايكو جيفرج ايدي معذرت بهانه لازمه چه والله دنقبا مده خدينا جرافي امسازيه ك جالك رومات الدنيا تشانت عند فردك بر حساس ميكروسكوب مهنه فلان ما تشتكي بيدي وما يقفران يا ما ببين كاد روجن بيشته انها وقت مگو براستي شامبيونات تشو ل پر شانسي ويك مزن هيك وجبو بلاي اوف بليزه لو ماجي راهي نركي بحفتت بتثبيت بكن بينن يعني سر دال كردي جبو دال كرد اوفان مثلا داويد تشكيدن بيجين كاك علي هي يعني فيكاكو امبيجن اف متن داخو يعني راسته اف تي في معني بلاكو بحثا كارمنداتك كاركري خودك حالي خودك غير لما تشتك دهندور ده قوميه كنت تشتكي هندور ده قوي بقى دنا علي دبجا وسد الناس برسدمك سبوريك وما برياردا يعني ما حيس كركو د ادابسيون تشاندو او دوراكو لدال كرد هي ده دجواري تشيبونه ام بربرسيارن كوليستيكوان كارمنت واندام ما في تشاندي بباريزن وجبر بي كي ما بريار قرت ميشا يعني انغا بويرك قوميه اكو بويرك قومي بقى امبيشن يعني ازو فيغا تبر دبي من ادبيشم نكو كو اشتك تزانم نكو بزاني نكي دا اخذ مراكز غلط فهم نكي د نافار راهينر و فوتبوليستا تشتقوي به يعني نافار راهينر و خباتكارين دا كرد دا قوم به افتشتك هندورينه و تيم دبن باندورا بده مينه انغا مورال موتيفاسيون نامينه اگر تشكي ور يعني شر بقوتنا ادبم نشر يعني تشكيتنا يعني وقت قوتنا كنت بري قوت سانكي ويا برترجمر أبتين مشي أدوية باوري يعني شابة ما بيجن شاركنا وكنا أري وقت تشكي بيجي هاي السر دال كردي كاك علي نو وقت تشبيش هذي تشبيش هر بيجي دال كرد سركفتني دال كرد قوامي درباسي كردستاني من السبور لورتنا أم البندينا يعني تشكي كيو تابيس بقى وكبا يعني أم البندينا حياة دسبك يا والله تشتكي كو أمريكا عربن السري باخرن وقت هو تتنى بلاكو تيمين باجارين كرد أوجي وقت دال كرد كتومن كس يعني نادر أري مالبرا وان هي تدنا نفسين عند ميديا سوسيال ده برتب نفسين أري أنا راحتين كرباش وجي تعقيب كيف ويشهم درباسي أوروبا بنكاك علي تشو يعني بني أكو أم درباسي أوروبا ببن إيرو نظام وكا أم بيجن ريستيك
هلبستكي يعني كسترانكي كوتشاوا جارنا تيتعلق على سر زمان مرف ومرف تمو دايم وتقندرين دبي خده إيروجي وكقليش هيك يعني وهذا مجي متعلقي مقو يعني شواز ذا فوتبولا كردي تشاوابه شواز وحالواسا سياستا كرديجي همان تشت هر دو جي بري خواه وكا پارسكا ددنه تركا لوان بنيرن وان تقليد كن لوما ند آلي سياستي و ند آلي فوتبولي تشتكي كو أميلي خودي درين تشتكي أميل بكن هيم والسري هنك تشتاسوار بكن هولي نامنه يعني النظام افج كرتج سوسيولوجيا متى خدنا جرافيش تشاندا متى ام بيجن بيفاجويا فيغا جورتي از نظام لمخابن همان تشد هر دو هذا الشيء لو ما جاء في حالي دنا يعني مخصص ما في وان هستيخو بعصا وان هستيخو بكم بيجي يعني وقت مفهوم كده يعني كرت زيادة بالا نادن سبوري قيمة نادن سبوري أصلا قيمة نادن سياسة يجي قيمة نادن فلسفة يجي قيمة نادن شيء يعني تشتيكو قيمة دن أوى ويرون الملاحف قوتنج دوي واندرين تشتي هيري بقيمة أوى يعني ومعرف قيمتي بدا سياستي دويكو معرف بحنك الشوازي دنيفة بنيرة اللي كورين بكا دنيا تشاوا كريه تجربة تشكتنا فوتبول جي همان تشتي قلت لي بنيري از تشاوا بسر كيفم از قواتكش كربينم تشاوا بكم نو امنا وهكاك تشاوا ليلي كامل عينامه تركن فارس عرب املوان نرن ها كان ولا تقليد كان عليه ولا نابع مخابل باش وش أيام درباس أوروبا بن مادام كي مدال كده خلاص كر تخازي از تزاني هين لهنك ولاتن سي حفته لفرنسا حفتها شرايا هنك جياد حفتها دويمة أزوار بأواكي بعثة لقابك موضوع النيرين تبكن يعني أم يكو هرب تشد بيجي تزاني تشواتكي أذكرم ليغا هري قراسة ليغا بريمير أم دست بكن مانشستر يونايتد بنج دچه هر هفته سر دچه من الماتشا ليفربول تشيلسي تماشا كر ماتشا كي خوش بو دوی نابرده مانچستر یونایتد چی قزنش کرد لبر توتنم سه ماچا دا نه پوانس دادیه وست هم مانچستر یونایتد و چلسی دوی دیچن بحث وانا پر اگر هم لبوندسلیگا بنیرن لبر جی باین منیخ 5-0 قزنش کرد دورتموند دیسا قزنش کرد هفتیا سیمه وولسبورگ لیدر اوکی لبوندسلیگا لسيريا آجي يوفنتوس سربريز كر لساعة خوان داكر نابولي قزنشكر ميلان قزنشكر لازيو ليدر البرد ده ماتشا ده 6 بوان لروما انتر ميلان اوجي ب6 بوانات تعقيب تكن حتى نابولي جي لا ليغا بالكيش بو لبرجي حفتيا سيام تيليستن ريال مدريد بواني خود درخست حفتا دویره بارسلونا اتلتیکو مدرید والنسیا گیش بواني وان حفتن ريال مدريد بوان وندا كر يسلام بر خويا بعسا ليك يك يا فرنسا بكن بالا دنيا گيش لسروانه ترانسفر نويه باريس ميسي جرى اول دو دركت ليست دورة دوام دركت ليسته باريس د 4 ماچا ده 12 پوان خوستندیه لیدره بو وی هاویه که علی لیگن اروپایی
نظام تشكيت لازم بكي هي يعني بيها وكذا ترانسفير هنا يعني تشتكو أزيل زيادة بكم هي زوية يعني ليك هي نودس بيكن برا شش هفتي الدوخة بهيلن ياجي حشت ياجي ده يا راس ديسا واي بالي كنتي من هري قراسة ديسا لجي خوي بيش جي دقرن يعني بلي يعني بقى أفتي من قراسة بيشي براهين رين قراسة كارد وحياة استوانتين الاستكفاني قراسة ايكو هيري تشالاك وهنرمندن وانا ترانسفير تكن افجي دو اوانتاج تيني باحف هنقاط بخور تردبي مخابن إيصال درفتي من كو از برومير ليج تماشا بكم تنية بالتلفزيون ده اللي شو ناوي ده از ليغا فرنسا شوبينم كيجان يعني نادى تازيا وشانكية اوكي بيان سبورت نادوية بلا كبر يا herhalde. Şunave de Bundesliga و فرنسا çi bunave ليج يك Lig yek az van her dua temaşa mu Süper Liga Türkiye لا ليغا تنا سيريا تنا جم Na واجنا Par Serie A bu şuna Serie A'da Bundesliga anin kısmınavır لما حمويا ليدي ساعات إنترنت ده تماشا تكم يعني ماتشي خود جهين موان واركم ليد دويك أم حبكي بسكن من ذيكا هل بتويدي سا باريس بشتكو مسجي تبلي وان بو يعني قوتك مظن كاستكالج بو باريس هري بر بالي دكشينا باريس حتى باريس دخواست هولندج دورتموندج بستينه بشرط او بكو يعني امبابي بفروشه ريال مدريد لريال مدريد ايرو داخويانه كي داكو بو اما دفج امبابي بردايه وان داوين چند روز مانج بو ترانسفران و چپه نزانم لی یا هری بالکش دل استقبالن کو هری پر ملسر وان د بیبی ميسي ورونالدو إيصال جي قوارتن ميسي شو باريسي ورونالدو جي شو تيم أخوي بري مانشستر يونايتد بله راست مثلا من ve haftaya lise maçı Liverpool و Chelsea temaşa kir و maça Arsenal و Manchester City temaşa kir yani ve Liverpool vere ve Manchester City vere yani Paris Messi و نظام چیجی نجبو فرانسایی تی نجبو لیگا شامپیون نجبو وان تی نبا هر yani براستیجی ایسال دی ساعت لیگا شامپیون ده لیگا UEFA و کنفرانس لیگی چکرینه امی ماچن گله خوش گله مرب کاربر براستی انا اقرار کدنه مرسر گروبین لیگا شامپیون انجی بچکوار شانس تیما بنرخینن گلک ماچن خوش لپیشا منه گروب پر خوش چه بونه تیمین پر قراسه به بهدور بریزن yani yamın İsal Liga şampiyonan ve per hoş o güzel be. Bele. Evet. Jbo transfera tuşki beji he yani zede kutun ama ya bazı derbasi Liga şampiyonan ben. Derbasi Liga şampiyonan ben. Evet yani davya hafta roja yine lig grup diyar bun. O az yeko haram. Gruba A Manchester City, Paris, Leipzig Almanya o Club Brugge Belçika. Çekali. Cevap ya. Gruba ki perhoş. Yani gruba ki perhoş. Yani İsal azduha baverim ve disa Manchester City favori be, Paris'i ve favoriye o ketine gruba hav köfşe ve her du havre desteği hav bigrin ve derkevin ve gruba. يعني نه سعودا لايبزيج نيجي كلوب بروش تنية
İjala gruba beji mezeke Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan. Her yek ciyeki hoştur. Yani dvirdeci ve Liverpool u Atletico Madrid derkevin ez vê bawerim yani ne Porto ne Milan. Milan şans ne? Ez nikar yani tahmin bikim li bir rastî. na yani seviya liga Serie A net seviya van liga em bêjin La Liga û Premier Lig'de. Mesela ewe. Nereye? Gruba Caji, Beşiktaş, Ajax, Borussia Dortmund, Sporting. Yani şurada dvirde Borussia Dortmund û Ajax wê bi hev re derin. Bibe çarem cî Beşiktaş bela ku tê numara wê tune ez wekek tu zanî ez Süper Ligê ji nêzik ve şopînim û dinivîsim tê şansê hani Beşiktaş tune. Lê ama ez vajî bêjim di nav van grubên ku ez bîrim dîsa gruba ku herî ku jê rehet be ew grub e yani Manchester City az kurbana tebin yani Borussia Dortmund çawa rehet e ne rehet ez wek tedî navên ku hava qerese wek Liverpool Sporting Lisbon çawa rehet e îsal Sporting Lisbon agir yani rahînerekî ku yani gruba de jî Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol. Ya ev keko bara ev yani neşe ezin gruba Beşiktaş ne habû hê ew bû hê qelstır bû ya em virde şaştiyek tune ne nam jevk istendiye min ji UEFA istendibûm. Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş. Eger şaş bevan yoktu yani zaman. De neyse em dawiye lemizek ez jî lemizek mana ve heval hevkarê me jî lemizek grupa Beşiktaş. Li cem te heye xwe çawa min got cem te heye cem way mesaj hat dibe rast e dibe rast e ez jî dibêm rast e wala yani min ji wir stend kêk elî em werin grupa E bine ev grup jî çiqa xweş e rast e kekem rast grupa E Bayern München, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev. Bayern München ku heş gol avêt û Barcelona wê heyfa xwe ji wan bistîne bê Messi. Na nikare. Lê dîsa wê Bayern û Barcelona destê hev bikirin ew ê derin di vê grubê de jî. Di gruba F'ê de jî Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys ji İsviçre. Valla divir divê me Atalanta û Villarreal derin. Baweriyan min bi lîstika Manchester United nayê yani. Ronaldo jî anî ne? Yani Ronaldo ne Ronaldo berê Ronaldo te anî divê ku te planekî pir xusûsî çekî ku tu planekî xusûsî çê nekî wê futbolîstê te li gora Ronaldo bilêzin yani baş. Gruba G jî Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg. Li vir şansê gişe sankî weke ji mirwartê. Radlê Sevilla ji wan ji hemûya çêtir e ez bi rahînerê wî jî bawerim ê Sevilla. Dibe ku Salzburg jî, Wolfsburg jî û Lille jî ferqekî çêkin. Baş e gruba H jî Malmö ji Swêd heye, Zenit, Juventus û Chelsea. Chelsea û Juventus wê ji vir derên. De baş e. Ev ya ev o wekî din Liga Ewropa hebû ev jî grubên din ez
yani zedem ser gruba neseknin dıvır da Türkiye, Fenerbahçe ve Galatasaray yani. İsal kek Ali dedi beriya havine 8 tîmên qeraseyên Ewropayê daxuyanekî dan ku Süper Lîga Ewropayê a taybetî ji xwe di navbera xwe de çêkin. Li hember vê UEFA ataxek kir û lîgek din ava kir. Navê wî kir Konferans Lig, Lîga Konferans. Logoya wî jî wê ev be. Ji Lîga Konferans çi ye? Tu dizanî di Lîga Şampiyonan de tîmên gruba yên ewil û duyem direkt diçin okey. Êsisiya jî dadkeve Lîga Ewropa. Wir dilîze. İja di Konferans Lîgê de jî wisa kirine ku ji bo pir kes maç çêbin ji Lîga Ewropa ê duyem ku dilîzin na ê o ê Konferans Lîgê jî ê duyem wê bi hevdora bilîzin piştre di Lîga Konferans de dewam bikin yani. Bi vî havî werxuyaye 64 tîm li Ewropa wê her tim di Lîgên Ewropayê de tê bikoşin. Ji vana 24 hebê wan êkî dibin dawî di grupa xwe de şansê wan tune êdin giş. Yani heftê du kes her tim şansê wan heye ku pêş de biçin. Ev jî ataxeke UEFA'yê bû li hember van tîmên qirase. Yani ev şewaz naçe serî. Pir qerebalık dibe, pir maç wê were wê futbolîst serî radin. Erêma kanal jî zêde bûne, internetê de ye herkes wê ew xwe mizeke, herkes wê li tîma xwe mizeke. Tiştê var jî yani. Yani ev jî rast e lê dibe meriv karibe pek bîne yani. Meriv karibe tümû daîm. Berê jî evim qey li Ewropayê sê lîgî hebûn yana ya Şampiyon takım ligi takımın şampiyonu UEFA hebû yek din jî hebû bawerim. No. Piştre rakirin Liga Şampiyonan çêkirin ana baştan naybiram. Ya Avrupa Kupası hebû, Şampiyonlar Kupası hebû. Şampiyonlar Kupası bu Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupası bu UEFA Kupası. Ja vega konferans anne bawan. Evet. Hevkarê bi Intertoto hebû ew Intertoto haziriya berî ku derbasî ew kêbin. Derbasî Lîgên Ewropa û Şampiyona bibin. Ew ji bo wî bû yani ji bo ew tîmên ku nikarin têkevin Ewropayê ji bo wan bû ew ser neket. Ewana elemasyon bû ne mesela bile vega ligin eva tiştê ev ya lige ev lige İja Avrupa Uluslar Kupası têxew Dünya Kupası deyne serê bu zahmete. Wala wara lê bi rastî niha acaba Ahmet Spor bi çi havî kare were li Ewropa Lîgê Ewropa bizan ancak tecrübe wî di Konferans Lîga de tiştê wisa de çêbe ku karibe were van dera şansek wî hebe yani ser not û şeş tîm ne hindike yani o berî wî jî kêmanî sêsit tîm çarsit tîm jî bi hevdor dilîzin yani. Peşi divê ku meriv were wan asta yani ji bo wan asta yani bo Kurt ev gelek ihtimalên durin lê weke rastî jî karên futbolîsta pir xera dibe nîşan dibin. Mesela vê heftê çi ye navberdane ji bo tîmên netewî wê di nava heft roja de her tîmên netewî sê maça bikin. Yani nava heftiyekê de wê sê maça bikin. Eşxwe ku wê çi bibe wê bireke Lîga Wan dest pê bike. Piştî nehekedinê wê Lîga Wan jî dest pê bike wê dîsan netewî hebe wê yani ya êdî 20 sale dewam dike dibe yani tîm sê roja carekî maça bilîzin. Perekî pir mezin jî dikirin van lîstikvana. Ne rahat e bi rastî sê roja carekî. Her tîm nikare dibe lîstikvanê wan ji bo. Rastî mijarê me ev bûn wekî din UEFA her sal puanên tîma û puanên tîma li gor welata diyar dikin.
ئیساڵ باەن 16 پوانە درێزە یەکێدێ مانچستر سیتی دویەم لیڤرپول بارسلۆنا چێلسی ریال مادرید پاریس مانچستر یونایتد یوڤنتوس ئاتلێتیکۆ مادرید وەردچە ji Türkiye Beşiktaş sîvdeh bû li gor tîma neyê welate tîma puanên welate yanî ew jî tîmên İngilistanê ê herî pir puan distînin xuya ye ew hema li her derê hene û wekî din ê İspanya û İtalya û Almanya hene ewana werdiçin ev jî puanên ku ji bo dirojên pêş de avantaj bigirin û derbasî van lîga bibin puanên tîma û ê welata xwe Kekalî gotinê te wekî din heye ji bo beriyem bername bixebînin Wasaviya canete qewet beştire heya heftiyekî din ê baş temaşevanên hêja îro jî em hatin dawiya bernameya xwe heya heftiyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş êvar baş